Nastavljeni radovi u parku kod željezničke stanice. Staze su sređene, ostalo samo da se naspe sloj humusa, poseje trava i problem kako ga sačuvati od huligana. Da vas podsjetimo, u parku postoje 3 obeležja čuvenim Čačanima, Kosti Novakoviću i Filipu Filipoviću, koji su izgubili život u Staljinovim čistkama daleke 1938. godine. A dr. Dragiša Mišović nastradao po čudnim okolnostima 1939. godine u Beogradu. Bista Filipa Filipovića ukradena prošle godine, a spomen obeležje dr. Dragiši Mišoviću sve manje se vidi od zimzelenog rastinja. Nema tu mnogo posla, malo raskrčiti i samim tim ukazati poštovanje čoveku koji u ovom gradu ima svoju ulicu i instituciju. Bista Filipa Filipovića, koja je, kao što rekao smo, ukradena, trebalo bi da se izlije nova. Kad smo kod spomenika, da kažemo i ovo. Posle 60 godina spomen kosturnica u kojoj su sahranjeni učesnici Prvog svjetskog rata. Srbi, Slovenci, Hrvati, Austrijanci, muslimani i Jevreji, ovom prilikom datio je pravi značaj ovom u svjetskim razmerama jedinstvenom spomeniku. Simboli muslimanske i jevrejske veroispovesti su Nemci 1941. godine oštetili. Sada su obnovljeni, a napravljen je i poseban prilaz spomeniku. Najveće zasluge za rekonstrukciju ima Galerija Nadežda Petrović u Čačku na čelu sa direktorkom Milicom Petronijević. Čačak je dobio široku, obeleženu i modernu ulicu, pravi bulevar, a ime joj Bulevar Oslobođenja. To ne znači da se može voziti preko 50 km na sat. Stanovnici ove ulice nam se žale. Bulevarom naročito motoristi teraju vozila i motore preko 100 km na sat. Ne sumnjamo da je tako, ali na bulevaru je i stanica Republičke saobraćajne policije. Pozivamo ih da primene zakon i smire kabadahije na putu, jer ovu ulicu prelazi svaki dan preko 2000 đaka. Lokalna samouprava i javno preduzeće Gradac ove godine se baš zahuktali i nema mesne zajednice u kojoj se nešto ne radi ili nije uradilo. Doduše, radovi kasne, ali to je stvar izvođača koji uvek nađu opravdanje za svoju neažurnost. Da može brže i efikasnije, primjer su radovi na toplani Šumadija. Do pre 10 dana prekopan je najuži centar grada i evo već je sve zatrpano i veći deo asfaltiran. Zbog ovih radova parking između robnih kuća je smanjen, a tamo trešte sirene i psovke građana. 3 automobila, baš luksuzna, pregradili izlaz. 10 opravdano ljutih vozača ne mogu više od sata da isteraju svoje vozila. Neki se snađoše, pa preko trotoara prođoše na izlazu Sinđelićevu ulicu. Policije ni pauka ne beše nigde, a imali su lepo posla. Na platovu Doma kulture težak 4-asti kameni blok. Sa strane piše na 4 jezika, čak i na japanskom, glasine i datum 2007. godine. Pored izvaljena tabla sa obaveštenjem. Tekst slabo razumljiv. Pominje Samandu Fox, belosvetsku pevačicu, koja nije u Čačku dočekana sa ovacijama kako je očekivala, pa se naljutila i istuširala i nije htjela na ministarsku večeru. Sve to tako piše. Pitali smo prolaznike šta se sa ovim htjelo, šta treba to da znači. Nikome nije jasno. Jedan reče i ostade živ. Ovo mu dođe kao hazarski rečnik. U župana Stracimira ulici zamenjuju se pregorele sijalice ulične rasvete. 15 dana u centru grada stoji ruglo. Da li je moguće da ovo niko od nadležnih nije primetio? Obraćamo se sa molbom predsjedniku opštine, gospodine Stanojeviću. Vi verovatno niste stigli ovo da pogledate.
molimo vas, naredite da se ova bruka skloni sa našeg korzoa. Pred kafićima sede Čačani, bivše fudbalske sudije, fudbaleri, pekari i momci u godinama. Kibicuju narod koji prolazi. Našu varoš preplavili crnopurasti muzikanti. Saznajemo došli iz Požarevca. Vozači, obratite pažnju. Kada vozite ulicom Filipa Filipovića, kod Vilotijevića kuće, postavljen je znak stop. Do skoro ga nije bilo, pa ste imali prednost u odnosu na ulicu Kralja Petra I. Sada obavezno stanite, jer ako previdite ovaj novo postavljeni znak, izložit ćete se velikim neprijatnostima. Do kraja nedelje bit će završen trotoar u ulici Kralja Petra, a ovaj u Obilićevo prekopan, prokopan, zatrpan i sa jedne i sa druge strane. Stoji ovako od proleća, od dugog čekanja iznikla i trava. Mehanizacija ušla u ulicu dr. Dragiše Mišovića. Menjaju se dotrajale vodovodne cevi i priključci okolnim kućama i radnjama. Poslovi će trajati 20 dana. U prošloj emisiji prikazali smo vam nove kontejnere sa plastičnim poklopcima i rekli da su veoma slabi. Naša pretpostavka se obistinila. Svi poklopci su zbog nežne izrade izgubili svaku svrhu. Nije ovo niko namerno uradio. Ovo je samo nesavesnost i loše urađeno. Poklopci bi trebali da se dižu mehanički, a mehanizam zbog takve izrade se polomio i ne služi ničemu. Ovi kontejneri nisu jeftini. Treba ih podhitno vratiti proizvođaču. Poznajete li ovog čoveka? Vaspitanjem i opredeljenjem humanista. Sin čuvenog čačanskog lekara Mihajla Čikamika i majke Raše. Njegovi roditelji u vreme strahota Drugog svjetskog rata ostali zapamćeni kao ljudi koji su pomagali nevoljnike, siromašne i bolesne, delili sve sa njima. On i sestra mu Jasminka završili medicinu. Počeo da radi daleke 1963. godine kao hirurg opšte hirurgije u Čačanskoj bolnici. To bilo vreme legendarnih čačanskih hirurga, dr. Ljubomira Ljupčeta Osokoljića, Dejana Pejovića, Dragiše Janića, Dragomira Draga Radovanovića. Kao mlad bavio se sportom, a ostao upamćen kao najuspešniji predsjednik košarkaškog kluba Borac. Za vreme njegovog mandata Čačak je dobio krov na hali, košarkaši osvojili 4. mesto u onoj velikoj jugoslovenskoj ligi, igrali u kupu Radivoja Koraća. Doveo za trenera profesora Aleksandra Nikolića, koji je to leto kao selektor jugoslovenske reprezentacije osvojio 1. mesto na svjetskom prvenstvu na Filipinima. Zajedno sa tadašnjim direktorom bolnice, dr. Branom Dabovićem, izborio se u republičkim forumima da Čačak dobije novu bolnicu. Sve angažovanje u sportu i građenje u bolnice, u društvenim organizacijama nije ga sprečilo da za 39 godina rada izvrši preko 20.000 operacija. I danas ostao društven i komunikativan, mnogo zapamtio i zna. Lepo je pričati sa njim. Sada sa svojom suprugom, također lekarom, Kosovkom, živi mirno, ali oboje pomalo setni. Kći jedinica Tanja se udala i živi na Novom Zelandu. Doktor Dragan Bošković.